Završio 2 fakulteta i 2 doktorata stekao u Francuskoj. Jedan u Parizu iz filozofije i drugi iz pravnih nauka u Montpellieru. Vratio se ovdje, prisustvovao 30. godina 20. veka bogomoljačkom pokretu s vladnikom Nikolajem i tu se potpuno obratio u veru, iako nije bio mnogo pobožan. Potom je bio veliki isposnik i molitvenik. On nije spavao u krevetu, nego radio je kao upravnik štamparije. Spavao je na otpacima papira, sa jedne strane. Sa druge strane, nije jeo nikad kao bratija za stolom, nego išao iz pomijare i kiseli hleb vadio. I proreko Drugi svjetski rat, proreko bombardovanje Beograda, proreko bombardovanje Žiče, što niko nije mogao da stanja. I nekoj deci je proreko u Beogradu da će biti kaluđeri, to su danas značajni stari igumani i igumanije. Mnogo veliki svetac. I kaže, počeo mi sa iskopavanjem, kaže Zare, ma nema, kaže, to šanse, ne da on da se vati. Ma reko, Zare mora da odem ja na grob i kažem, oče, ako moraš da daš, vladika je blagoslovio i mi te vadimo, ne da te oskrnavimo, nego da te stavimo u crkvu Božiju, da budeš svetilo vere koji što si bio i za života i po upokojenju, da nam tvoje mošti blagoslov bude. Ide od tog trenutka, ide iskopavanje, maltene sam kao da vadi zemlju. Došli smo mi do moštiju negde 1,60-70 m, baš dosta duboko. A on kao da je zaspo, prekrštene ruke na grudima, koža ovuda sačuvana, obuća sačuvana, dugmići, prosto lobanja ovako malo nagnuta, svetac Božji. I čovjek kad ne bi bio ništa drugo, on bi bio opet čovjek. Sumnja, sumnje ide. Ja sad posumnjam, ali ne govorim nikom od bratije. Treba da izvade lobanju. Ja se mislim kako je ovo groblje naše Tumansko nekako na strmini. A rekao, da nisu kosti se svukle dole, da nije neko drugi u njegovom grobu. I ne govorim, i kako sam zamršio mise u glavi, tako iz groba pokulja mio miris od ove kapije do donje kapije. To kao da prskate, kao da odnekle prskate miris. I ovdje ljudi neki su bili u porti i kažu, pa oče, šta ovo miriše, odakle ovaj intenzivan miris izlazi. Ne govorim ja njima ništa. A ceo dan, mi smo počeli u 4 ujutru, završili smo u 6 uveče. Ceo dan je bio kola, prolaze ovuda, narod dolazi u crkvu, ali mi smo imali osjećaj kao da je manastir nekako istrgnut iz vremena. Kao da je u nekoj novoj i drugoj dimenziji. I kad smo mošti izvadili iz groba, kad smo ih umili u vinu i u vodi i u ulju, kad smo ih uneli u crkvu i postavili u ćivot, sve se vratilo u normalu. I ja sam objavio, evo baš tu ste vi uzeli jednu knjigu ovdje o Svetom Zosimu i o Svetom Jakovu. I ovdje njihovi žitija i čudesa i molitve njima. Sad će ove godine, ako Bog da, Sveti Jakov da bude upisan u kalendar svetaca i da se slavi 21. avgusta kad i Sveti Zosim. I Sveti Zosim, da vam kažem, je veliki čudotvorac. Opet smo mi posumnjali kad smo došli, pa reko, nema nikako čudo toga tolikog sveca, Sinaj. Od toga dana do danas nema dana, maltene da neko dođe da ne posvjedoči jedno čudo. Jedan čovjek što je radio grejanje sa majstorima iz Topolovnika, neki Ljubišća, čovjek imenom i prezimenom se predstavio. Sveti Zosim ga iscelio od raka, bio na samrti, potom ga udare kola i smrskaju mu butnu kost i karlicu. I opet mu se svetac javi isceli. Kažem, čuda velika tvore. Ja kažem za Svetog Jakova, pa reko, nema čuda njegovih. A pita me mati Angelina igumanija iz Miljkovog manastira, vi beležite, oče, čuda Svetog Zosima? Reko, beležimo. Svetog Jakova, pa reko, ne beležimo kad nema. Kaže, kako nema, čovjek vam je bio pre neki dan, čitali ste mu molitvu, bila mu ukočena ruka i otkočila mu se ruka kad je spustio na ćivot sveca. On otišao tamo da pronese glas o svetitelju. Tako da vam kažem, ova svetinja ne da je velika, nego ja se kajem što sam izgubio 3 godine prethodne što nisam došao ovdje. Do sad bi sam posao završili. To je svetinja koja je ogromna. Pa u Srbiji čudotvore Sveti Vasilij Ostroški, Sveti Petar Koriški i kao rang tog čudotvorca Sveti Prohor Pčinjski, Sveti Roman i Sveti Zosim. Među 5 svetaca koji tolika čuda tvore. Pa mi naravno, mi ne znamo mnogo o tome. Tako da, divna su dela Božja koja se ovdje javljaju.
Da.